Reka tubifurize ikaze kugubwa neza, kugira impagarike n'ubuzima abakunzi b'Intare Official ndetse no kuri Maco TV show. Muraho, aha ni hahandi rero tubagezaho amakuru ya politike, diplomasi, tukibanda cyane ku makuru y'ibiyaga bigari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kubera isibaniro ry'imirwano ihanganishije igisirikare cya FARDC, abafatanyabikorwa babo barimo FDLR, Wazalendo, FDNB n'indi mitwe ifatanyije na leta ya Kinshasa, aho bakomeje guhangana bikomeye na Alliance Fleuve Congo M23 MLDP twirwaneho. Ni Clever Bemba nk'uko mubyumva, mbazaniye rero amakuru birashyushye. Muri teritware ya Walikale imirwano irakomeje. Masisi habaye bombardement aveugle, aho igisirikare cya FARDC cyateye amabombe mu baturage b'abasivile hariya mu mujyi, muri centre ya Masisi centre. Muri Katoyi yongeye gufatwa, yongeye kwigarurirwa n'igisirikare cya M23 nyuma y'iminsi mike. Igisirikare cya M23 cyari kivanyemo kijya gushyira ibirindiro byacyo mu misozi. Kuri uno munsi rero mu gitondo imirwano yahuje abarwanyi ba FARDC ndetse na M23 yongeye kuhigarurira. Makobora ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje gukara nyuma yaho M23 itwitse ibifaro bibiri by'igisirikare cya FARDC. Abasirikari ba FARDC n'ubundi bakomeje kuhagwa, bakomeje gupfa nk'utunyengereri. Muri Rubero igisirikari cya FARDC bishwe ndetse n'abasivile barenga 30 bicwa n'uriya mutwe wa Kodeko. Reka rero ano makuru n'ubundi nyatangirire muri teritware ya Masisi, nyuma yuko igisirikare cya FARDC gikomeje gutsindwa urugamba, cyagabye ibitero gikoresheje drone. Amakuru rero nkura hariya muri teritware ya Masisi nuko drone zaje ziturutse Walikale. Abandi bavuga ko izo drone zavuye Kisangani, ziraza nizaza guca muri kiriya gice cya za Kibuwa, ziza zisa naho ziri gukora debordement, usa naho uturutse muri Walowa Uloba, niho zaje zica muri icyo gice cyo hejuru kuri ya misozi hakurya ahantu bita za Mahanga. Ziraza rero zisibura, zari zizi ko Generali Gaceri ari hariya Masisi centre, buriya niwe ngo bari bashakisha. Noneho baraza bateragura ibibombe. Ibyo bibombe abantu bari muri groupe y'Intare Official ndahamya ko mwagiye mubona amafoto y'abantu uburyo amazu yasenyutse. Hano rero ndabona ari n'ababyanditseho bakandika ngo urgence des drones de combat du régime de Kinshasa bombardent à ce moment Masisi centre. Des civils sont pris pour cible en violation du droit international humanitaire et des engagements pris en Doha dans le cadre du processus de paix. Nukuvuga ngo ikintu kigaragara nuko izi ndege zaje rwose ziraza zibombarda abaturage b'abasivili. Ibi ni bya bindi rero abantu dora tubabwira. Wenda mu bintu bigaragara hari amazu yasenyutse ahangaha muri teritwari ya Masisi. Ino nzu rwose urabona hari inzu yasenyutse rwose mu buryo bufatika. Hari n'izindi nzu rwose ubona ko ni hariya kuri uriya muhanda usa naho uri kwerekera mu gice cya uri kuzamuka kwerekera Gasheberi, uko bashakaga kugira ngo babombarde uriya musozi wa Gahongore. Murabizi ko no mu minsi yatambutse baje barabombarda hariya za Gatare ndetse abasivile n'ubundi barapfa. Ikintu kigaragara, umupapa umwe ibombe yamukubise rwose iramushwanyaguza mu isura, mu maso biragaragara.
umumama uno ni umumama yo wari wambaye ijipo ameze neza n'imisatsi yo mama we basi Imana ikwakire mama. Harimo ndetse n'akana gato gafite aba ni abagaragara uno mwana ashobora kuba afite nk'imyaka 5 aho ibombe yaje imukubita ugutwi. Ibi ni ibigaragarira amaso ubona ko guverinoma ya Kinshasa rwose yo dore n'undi mwana w'umukobwa we yo mama we nawe ibombe yaje imukubita mu mpanga. Aba bose ni abagaragara ubwonko burataraka nawe arapfa. Gusa Mana uba hafi ujye ureba ibi bintu byo Perezida Gisegeti ari gukorera abaturage bo wiremeye, urebe we na biriya bitama bye, urebe n'abariya bari gufatanya nawe. Ibi bintu biteye agahinda kandi birababaje. Uno mwana w'umukobwa uyafite nk'imyaka 9 hagati y'10 n'imyaka 9. Uno musore ni umugabo, aka kana gafite imyaka mike ni nk'imyaka hasi y'5. Abase bari kuzira iki? Bakoze iki? Perezida Gisegeti Imana izaguhana. Bariya ba Patrick Muyaya muri kumwe Imana izabahana. Ibi bikorwa mukomeza gukora ndababwiza ukuri ntabwo muzajye donc paka muripe muzava kuri ino si y'Uwiteka Imana mumaze kwishura ibi bintu mukomeje gukorera abana bayo. Ibi rero biteye agahinda kandi birababaje. Mubona ko guverinoma vurema ya Kinshasa ikomeje gukora ubwicanyi ndenga kamere. Ubwicanyi no bombardement niyo natangiriyeho ano makuru. Imirwano muri Warikari ariko sindahita ko ari imirwano kuko intare za Sarambwe zabashije gutwara abasirikari 12 matekwa babatwarana n'imbunda ya Gatiusha na Kalachnikov 12 mashinigani 2 na RPG 1. N'imbunda ya Musada yabuzaga abaturage umutekano bari ya za Mera za Mpeti za Burayi za Minzenze. Iyo mbunda bari baragiye bayishinga ahantu bayishyiraho n'abagadi ndetse n'abatireri bayo 2. Intare za Sarambwe zaje kunyemerera imbunda zirayitwara. Amakuru amwe namwe aravuga ko umwe muri abo batireri cyangwa umwe muri abo ngabo ari we waba wayigambaniye ndi kuko intare za Sarambwe zanyemereye ziraza zibatwara imbumbe nta n'isasu rituritse. Urumva yuko ibintu n'ubundi ngiye navuga ko ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje kuba bibi. Ubona ko intare za Sarambwe rwose akazi ziri kugakora mu nyamwuga aho zigenda zigafata abantu 12 n'imbunda ya Musada bakabatwara imbumbe nta numwe ukoroye. Aye ni ibintu bidapfa gukorwa na buri wese. Aha Katoyi rero yongeye kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ni nyuma y'iminsi aho intare za Sarambwe zari zayivuyemo ku mirwano yahabereye. Intare za Sarambwe ziravuga ziti reka twebwe twivanemo ubundi tuzabereka returu Izarakamabe. Niho intare za Sarambwe rero zaje zirabireba. Zimaze kubireba ziravuga ziti no ibingibi ni ibintu twebwe ubwacu tugomba kwitegura tukanabipangira. Twamara kubipangira tukabereka ko twebwe tutameze nkamwe. Intare za Sarambwe mu gitondo cya karekare zabashije kugaba ibitero kugira ngo zirukane bariya barwanyi ba Wazalendo, FRDC, FDLR, Mayimayi. Irira huriro ryose ryari rari muri Gatoyi. Intare za Sarambwe rero ziragenda zimaze kuhagera zirabagotagota abo kwa Kigiharara, abo kwa Kigingi, abo kwa Delta, abo kwa Macano, abo kwa Matata, abo kwa Mutayomba ndetse na FDLR na APSRS bo kwa Kambuzi. Abo bose iryo huriro nabo kwa Jantitungane. Iryo huriro ryose intare za Sarambwe zagiye ziravuga ati ntibishoboka kugira ngo tube twarafashe
centre ya Gatoyi mwongere muvuge ngo muyigarutsemo. Ikintu kiriho nuko tuyibakuramo nta mpamba nta nimerekeza. Abarwanyi benshi bo muri Wazalendo barashwe ndetse bo muri FARDC barafatwa. Hano Colonel Nanga yanagaragaje impamvu Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ahora ashinja u Rwanda ibibazo bya Kongo. Imyitwarire ya Kinshasa ikomeje guhungabanya umutekano. Ibihugu bitanu biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byinjiye mu nama y'umutekano wa Loni. Abantu 30 barimo n'abasirikari manzari 2 baguye mu bitero bya ADF naru. Ibi nabyo nabivuzeho ndetse navuze ko inza kugaruka ku mirwano n'ubundi iri hariya Makobora. Wari kare uburyo mama 23 yabatwaye Madede iriya bombardement aveugle ndahamya ko insa n'uyivuyeho. Reka noneho turebe uko byitwaye hariya muri za Bapere. Mu gihe abaturage bo muri teritwari ya Rubero bari mu byishimo byo kwizihiza umunsi mukuru bunani, inkuru y'akababaro yaturutse muri ako gace ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagizi ba nabi bo mu mutwe wa ADF Allied Democratic Forces urwanya leta ya Uganda bagabye igitero gikomeye gihitana ubuzima bw'abantu benshi. Amakuru aturuka mu nzego z'abaturage ndetse n'iza gisirikari avuga ko abantu bagera kuri 30 barimo n'abasivile 2 bo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC bishwe mu gitero cyabereye mu mihana cyangwa mu misozi ya Maendeleo ni mu rusisiro rwa Maendeleo na Katanga iherereye muri groupement ya Bapere muri teritwari ya Rubero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni kwa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025. Abayobozi b'inzego z'ibanze n'iz'umutekano batangaje ko iki gitero gifatwa nk'igikorwa cy'iterabwoba cyagabwe mu gihe abaturage bari mu bikorwa byo kwizihiza umwaka mushya muhire. Banemeje kandi ko hakomeje gukorwa isuzuma ryimbitse kugira ngo hamenyekane neza umubare nyakuri w'abahitanywe n'iki gitero, abakomeretse ndetse n'ibyangirijwe birimo imitungo y'abaturage, mu gihe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwiyongera muri teritwari ya Rubero no mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu burasirazuba bwose bw'igihugu. Abaturage bakomeje kugaragaza impungenge zikomeye ku mutekano wabo. Barasaba leta ya RDC n'abafatanyabikorwa babo n'imiryango mpuzamahanga gutanga ubufasha bwihutirwa no kongera ingamba zigamije kugarura amahoro n'umutekano birambye mu karere. Leta ya Kinshasa yarabinaniwe, tube tuvugisha kuri leta ya Kinshasa yarabinaniwe kuko kugeza amagingo yangaya ntacyo baragaragaza gukora bagaragaze wenda imbaraga cyangwa iki zerekana ko hari icyo bashoboye kugira ngo babashe kurwanya ADF naru ikomeje kubica bigacika, igakomeza kwica abaturage, igakomeza gukora ihohotera abaturage. Hano Makobora rero, Makobora imirwano naho irakomeye kandi irakomeje, aho intare za Sanambwe ndetse n'amadubu bakomeje kwirukansa, bakomeje kwiruka kuri Wazalendo, bakomeje kwiruka kuri FARDC. Ni nyuma y'ibifaru 2 byatwiswe na mama 23 aho byari bivuye Kalemi biraza bica Fizi, biza bije gutanga musahada, ariko intare za Sanambwe biti twabajoye bashahu, niho bahise babirasa byose barabitwika biragenda birashya birakongoka. Nyuma yo gushya rero intare za Sanambwe zakomeje kwa advancinga. Amakuru aturuka hariya muri Makobora aravuga ko intare za Sanambwe ndetse n'amadubu bakomeje gufata rwa mikono igisirikare cya FARDC ndetse n'abasirikari ba FARDC benshi bakaba bakomeje kwiripotinga muri mama 23. Ni nyuma y'abakoloneli biripotinze barazamuka ndetse bagera muri za Minembwe. Abandi basirikari bakomeje kwiripotinga nabo bari kuza muri ma
M23 hariya muri teritware ya Fizi. Ikigaragara nuko urugamba rumaze kubananira. Alliance Fleuve Congo M23 yagaragaje impamvu Perezida Gisegeti Kirombo ahora ashinja leta y'u Rwanda ibibazo bya Kongo. Mu gihe guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutwerera ibihugu by'amahanga ibibazo by'umutekano muke mu gihugu, ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 byashimangiye ko ari amayeri agamije guhisha kunanirwa kwa leta ya Gisegeti mu gukemura ibibazo by'abanyekongo. Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa mu bya politiki wa Alliance Fleuve Congo, yagaragaje ko ubutegetsi bwa Perezida Gisegeti Kirombo bushaka gufata ibibazo by'igihugu bukabitwerera amahanga kugira ngo buhishe kunanirwa gukemura ibibazo by'abanyekongo ubwabo. Yagize ati ibibazo bihari ni iby'abanyekongo ubwabo, gushaka kubitwerera amahanga ni ukwita ku bimenyetso by'indwara udakemuye umuzi w'ikibazo. Ibibazo bihari ni iby'abanyekongo ubwabo, gushaka kubitwerera amahanga ni ukwita ku bimenyetso by'indwara utakemuye umuzi w'ikibazo. Wabonye ko urwaye uruheri ariko amazi uri gukoramo niyo arugutera ukajya kuvura uruheri, ariko y'amazi ugakomeza kuyatoba. Ni gahunda y'uburyarya y'ubutegetsi bwa Kinshasa igamije guhisha ukunanirwa kwa guverinoma yabwo. Yakomeje asobanura ko kwihunza ibibazo no gusaba ubufasha hanze bitazatanga igisubizo kirambye ku bibazo by'amakimbirane n'umutekano muke muri Kongo. Ati kujya kwitotombera no gusaba mu murwa mukuru w'ibindi bihugu ntibigize bikemura ikibazo cya Kongo. Ubwicanyi, itsembatsemba, umutekano muke udahwema kugaruka, amakimbirane ashingiye ku bwenegihugu, ruswa, ubukene, imvugo zibiba urwango, ivangura rishingiye ku moko, kumenyereza umutungo wa leta, ubujura, ubugizi bwa nabi no mu mijyi n'ibindi. Nangaa yagaragaje ko ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo M23 bigamije gushaka igisubizo kirambye gishingiye ku mucyo, ku kuri, mu kubazwa inshingano no kurangiza akarengane atari ukwihorera. Ati turahamagarira abanyekongo gukomeza kwiyunga, uburenganzira bwemewe n'ubumwe bw'igihugu bwubakwa biciye mu kubana neza, gushyigikirana nk'igihugu, kutavangura no gukomera ku ntego y'abaturage banze guteshwa agaciro mu gihe bahisemo gahunda yo kubahiriza amategeko aho guhitamo gukorera mu kajagari. Yongeye ko igihe cyo gushaka kubeshya no gutanga amasezerano y'ibinyoma cyarangiye, kandi ko abanyekongo bahagaze bemye, bafite ubushake bukomeye bwo gushimangira uburenganzira bwabo, ubutabera, amahoro no kongera kubaka leta mu mwaka wa 2026. Yavuze kandi ko ibiganiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo byagirwagamo uruhare na Katari bikabera Doha byakomezaga kurangwa n'ukuntu habonekaga ibisubizo kizima. N'ubwihariko kubera ko ubutegetsi bwa Gisegeti bwanze kongera kugirana ibiganiro na Alliance Fleuve Congo, haba mu buryo bw'imbona nkubone cyangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kinshasa bihorere
inyamvuga ngo banze kumva. Ariko ngewe rero reka amabwiza n'ukundi kuri kwanjye, ngewe nka Clever Bemba ntabwo nigeze nishimira kubona Kinshasa igiye kwicarana na M23, kuko bariya bo muri Kinshasa ubundi baratubeshya kandi baraturyarya. Ntabwo Perezida Gisegeti Kirombo yumva yuko Perezida Gisegeti Kirombo ntabwo yigeze yumva ko agahenge kabaho, ahubwo n'umwe mu bashakaga kugira ngo n'ubundi urugamba rukomeze urugamba rukomeze rukomere, noneho abantu bakomeze bapfe, gahunda ze n'ibyo agambiriye n'ibyo agamije arebe yuko byagerwaho. Uriya mugabo ntabwo yigeze akunda abakongomani, uriya mugabo ntabwo yigeze yumva ko abakongomani babaho neza, ahubwo uriya mugabo n'umwe mu bashakishije yuko ubundi abakongomani bakomeza gupfa mu buryo navuga bweruye. Hano urareba nka leta y'u Burundi yagiye igaragaza ibintu byinshi, yagiye igaragaza ubufatanye, yagiye igaragaza uburyo abaturage bakomeza kwicwa, nayo ibifitemo uruhari. Leta y'u Burundi bigera n'igihe ifata anotaje abaturage b'abasivile hariya mu Burundi bari bahunze. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya leta y'u Burundi iracyafite abo nakwita ngo ni abaturage bashakishije kugira ngo barebe ko bataha bazi iwabo, ariko leta y'u Burundi ibafata anotaje ibafungira hariya. Nabonye nuno ni umuvugizi wabo se, uyu nguyu se we yitwa nde? Uyu nguyu bamwita ngo ni Indera, niba ari we ushinzwe, ariko ndabona ari umudede ukomeye, ameze nk'intera hamwe imwe kera njya mbona mu binyamakuru. Ngo ndi kuri yo Reveri umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD FDD ni intera hamwe iri ku butegetsi mu Burundi, yatangaje ko umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo utazafungurwa hatabanje gufungurwa imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda. Uko nakiri none se u Rwanda ruhuzwa na Gatumba? Kigoryi. Ibi yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri wa gatanu tariki 2, aho yasobanuye impamvu leta y'u Burundi ikomeje gufunga uwo mupaka, nubwo igitutu gikomeje guturuka mu baturage n'abacuruzi basaba ko wongera gufungurwa. Umupaka wa Gatumba wafunzwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura nyuma yuko umujyi wa Uvira uherereye mu burasirazuba bwa Kongo wigaruwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ni mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2000. Uwo mujyi wa Uvira niwo bamukira ku mupaka wa Gatumba bahita bagiramo, bikaba byaratumye leta y'u Burundi ifata icyemezo cyo kufunga byihuse kubera impungenge z'umutekano. Ubwo umunyamakuru yamubazaga niba hari icyizere cy'uko umupaka wa Gatumba wafungurwa mu gihe cya vuba, ndi kuri yo Reveri yasubije agira ati uwo mupaka uzafungurwa ariko n'imipaka dusangiye n'u Rwanda yaba yafunguwe. Cyakora nta bwenge ugira. None se abarundi no bari gutabaza ati nzarira bishe nimudafungura iyo mipaka n'u Rwanda, abanyarwanda ntabwo bari kurira. Kandi noneho uriya mupaka wa Gatumba ndibuka ko uri hariya hejuru yo kuntuza kuri ya ruganda rw'isukari, manzi uri haraguru uri hagati ya Kiriba. Ni uri hagati ya Kiriba kuko ari undi mupaka n'undi wari uri hariya za Sange. Kumva ko mwanze kufungura ni inyungu areka kuyifungura ni inyungu z'abarundi. Ku rundi ruhande umutwe wa Alliance Fleuve Congo watangaje ko wamaze kuva mu mujyi wa Uvira, ariko unashimangira ko utazemera ko ingabo za leta ya FARDC zisubira kugenzura. Ibi bikomeje guteza impungenge ku mutekano w'akarere cyane cyane mu bice byegeranye n'imipaka. None se koko
wakwemera yuko bagaruka ngo baje kugenzura koko? Reka rero mbashimira abakunzi b'Intare Official, bifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka Imana akomeze abane namwe kandi akomeze yibanire natwe, ibyiza byose Imana ishaka bikomeze bitubeho.